laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحدي حدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، أيها الأحبة، تبتم جميعا وتاب منساكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة مع خير خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول حديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول لنا صفات من صفات المنافقين، أو الخصال التي يعرف بها المنافقين، أو في عبارة أخرى من هو المنافق. إذا قال لك أخوك أنك منافق سوف تغضب وتقوم بانفعالات جمة، ولكن هناك علامات وصفات قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كن فيه كان منافقا حقا، أو كان منافقا خالصا حتى يدعها. وفي رواية أخرى: من كان فيه واحد من هذه الخصال كان منافقا حتى يدعها. أجارني الله وإياكم من النفاق. هناك في القرآن الكريم سورة خاصة يسمى سورة المنافقون، وهناك أيضا سورة يسمى سورة الكافرون، وسورة أيضا سورة المؤمنون، ولكن لا يوجد في القرآن سورة المسلمون. لماذا؟ سوف نجيب عنها إن شاء الله بعد دقائق معدودة. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawon yettude o wiyeteeɗo Allah, du'ano ɓurnaaɗo tagee fongo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeyngure makko e sahaabaaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmi alqiyama. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on muuɓindirɗolam min e ono e suudu jeyaandu e cuuɗi makko e nde ñalaande teddude ɗo ñalaande juma, yo mooɓindiroy en ni kadi wondude ɓurɗo teddude e tageefo ngon fof ka aljanna makko ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata. musidɓe julɓe tedduɓe,
ko fala yewde ɗo ko landal gotal pet e hadisaji ɗi ɓurnaɗo on maaki. Si goɗɗo fewtima joni innima ko a naafiqiijo, wallahi tigi tigi on jama on faaboto. So innima ko a naafiqiijo a yejjitantamo ɗum ɗon ila yawmil qiyama. No woodi toon non mandeji ɗi nelaɗo maaki wo kala sifitorɗo ɗin ɗon wo haray ko naafiqiijo laaɓuɗo bos ha ñande tuma nde o accidi. Si a waɗi gotum e ɗin ɗon mandeji nayi wo haray ko a feccere naafiqiijo ha ñande accuɗa ko. Si yimɓe ɓen innima ko a naafiqiijo, Allah no winduma an ko a naafiqiijo siɗa jogii ɗin jikkuji ɗon nayi. Si yimɓe ɓen innarima ko a naafiqiijo, Allah no winduma ko a naafiqiijo. Ɓe suusi wowlude, ɓe suusa wowlude. Kala kadi mo jogaaki ɗin ɗon sifaji nayi, si aduna on fof hawtiti inni ko a naafiqiijo, kaka maɓɓe ga ɓe innuma naafiqiijo sabu yawre, amma ka Allah sa mara ɗin sifaji ɗon nayi haray wona a naafiqiijo. Ko wonɗi woni ɗin sifaji ɗon nayi. Ma hiya sifatu almunafiqin aw ma hiya alamatu yu'rafu biha almunafiq aw ma hiya hadhihi alkhisal الذي لو اتصف بها المسلم يكون منافقا حقا. وأولى من هذه الصفات قال الحبيب صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 وفي رواية آية المنافق 4. وأولى من هذه الصفات إذا حدث كذب. صفاجي ko goɗɗo andirte ko naafiqiijo ko piiji 3. filla yeegoo nelaaɗo maaki ko piiji 4. siiɗa waɗude ɗi an tun hiɗa anndi ka ɓernde ma hiɗi e ma, yimɓe ɓe wowla ñande tawoyɗa Allah wo kaka naafiqiiɓe watte ɗon, an kadi ko ɗon watteɗa. sifa ara noon e ɗiɗo woosi o wowli o fena. kala ko bani adama wolata ko fenande. si a wowlani yimɓe ɓen ko honno andirta a woni no fenowo, ko si a wowli information a yeetike goɗɗo on wowlani yimɓe ɓen ɓe inna ko hommo yeetima, inna ko kaarijo ɓe inna he jogo ɗon taw nani hay sa sakitari taw, bi mana a andirama fenande. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wala yazalu lmuslimu yakdibu hatta yuktaba inda allahi kazzaban. wo serata goɗɗo himo fenana julɓe ɓen ha o winde ka Allah o ko neɗɗo fenowo. si yehi noon ha hendike o diplôme ɗo ka Allah windama ko a fenowo, haray hande kadi ka leydi ka jamma o fof wattete ko a fenowo. fenugol no tawa e sifaji gooto e sifaji ɗin 4 ko andirte o ko o naafiqiijo. والكذب هي الصفة الأولى التي يعرف بها علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال المسلم يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك أيضا ولا يزال الإنسان أو المسلم يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. nelaaɗo maaki womi rentini on e fenaande wo annde fenaande pooɗay goɗɗo naɓa mo e ko boni, wo ko boni kon pooɗay mo noon naɓa mo e nder yiite jahannama. wo goɗɗo o seerata, neɗɗo o seerata himo fena ha o winde ka Allah ko fenowo. haray ɗum ɗo moƴƴaari yo Allah dande. haray ko ɗum ɗo woni sifa arano on e sifaji naafiqiyankoɗo. jonno si goɗɗo inima ko a naafiqiijo ko koye ɗo wonɗa ndarde woni go'o ene sa wolane jama on a fenanayi ɓe nda miijitoɗa an tun no gasa yimɓe ɓen ɓe tooñe maɗum no gasa yimɓe ɓen ɓe anda kono balil insanu ala nafsihi basira. neɗɗo kanko himo andi hoore makko, himo andi simo jogii ɗum e so jogaaki ɗum. ñande no waaloyiɗa ka gabru ma wo ko ɗum ɗo woni ko Allah landitotoma. si malaika ɓe ngari ko ɗum ɗo ɓe landotoma. inna mi fenatano mi watta ɗum ɗo Allah inna a fenay
malaika ɓen inna feney a wowluno ɗum ɗo tawi hina ɗum ko wowlinoɗa ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo allah hino andi bani adama on ko adi o miijade so miijike kadi ko honɗum o miijoto ado yaltinde ko miiji ko hadi hiya ula sifat min sifati lmunafiqin ko mandi hon ara nun kon yo allah yaltingenge kun ɗo jon noon kala ka kasibu ari allah inni o yiɗade fenoɓe kala so yino o yiɗa goɗɗo ange on ɗo hande kadi a heɓoyta aljanna ko ko wiyete nifaq naafigankako hino hulɓini ka allah ɓuri ko wiyete kon keeferankako fi honɗum si allah moɓoyi naafigi fof o moɓoyi heferɓen fop ko wonɓe waɗoyete ka koose leyleje ka yiite jahannama ko naafigi ɓen ko tuma ɓen ɗon daɗɗa weltana ka nder yiite jahannam o ƴetta noon heferɓen o fawa dow ɗon noon hande kadi ko ɗum allah ine qur'an makko inna allaha jami'u lmunafiqin walkafirina fi naari jahannam o moɗoyiray naafigi on e heferɓen fof ka nder koose fi derkil asfali min annar koose leyleje ɗen ko toon naafigi waɗoyte ndaare noon keefeero mo tawata juulata alkafir la yusalli wala yuzakki wala yasum wala yatasaddaq kono ɗum ɗo fof wondude ɗum ɗo ko o naafigijo wonoyta ley si tawi noon hannde kadi keefeero watte ɗum yo allah o ndendoy asifatu thaniya min sifati nifaq awi al alama thaniya min alamati nifaq wa idha utumina khana al amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum an tahkumu bayna an-nasi bil adl wa lam yaqul an tahkumu bayna al muslimin aw bayna al mu'minin bayna an-nas ayyan kana musliman kafiran munafiqan idha hakamta bayna ithnayn an ta'dil qala sallallahu alayhi wa sallam addi al amanata ila man itamanat wa la takhun man khanak wa qala sallallahu alayhi wa sallam man ghashana falaysa minna sifa ɗiɗaɓo e sifaji ko andirte kaarijo ko naafiqiijo wa iza utumina khana so hoolama o janfo so hoolama o halfinama jawdi o janfo so hoolama o halfinama objet piiji o janfo so hoolama o halfinama konngol o janfo kono goɗɗo janforta ka konngol si goɗɗo suuɗike ari tawima jonnima gundo makko feññinanoya on goɗɗo gundo haray a janfiki a sifitori sifaji ɗiɗaɓo e sifaji naafiki yagal hande kadi sa jonnama goɗɗum kadi ko annduɗa pelleti hina an jeyi ko jonniraɗa ko sabu hoolare janfoɗa e nder ɗum ɗon hara yimɓe ɓen anda a sifitori sifa ɗiɗaɓo e sifaji naafiki yagal yawmal qiyama allah landitoytoma fiimo allah ko inni ka deftere makko allah o nde o yamiri on nde tottoton hoolaaje ɗen faade e yimɓe hoolaaje ɗen masalan goɗɗo so ƴetti ɗo jooni mbuuɗi wulure ero o halfinima hara ko biyeede 20 tun o jonnumani sellantama an halfinaɗo on ka sensanaɗin goɗɗo hara mo halfinɗoma on jonnaari accord mum o hay so tawi ko ɗum noon to hara yeeɓi hoolare nden wona noon fere halfinteɓe mbuuɗi ha gayni juuloraɗi kon to andirta o faalama janfaade ko so innima taw awa dey nde ɗa aranoya ɗi wo yeetoɗalan ko fanɗi o yontere ma jonte ɗiɗi ma lewru ɗum ɗo na hoolare ni si goɗɗo ƴetti ɗum ɗo jonnima no o jonnirma noon ko ya walliniroy noon ha ñande o aray kadi o tawtira noon kadi kon ɗo wiyete hoolare sa dérange ɗon hayko sensugol karamakoɓe wi haray a yeebi hoolare nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kana yulaqabu bisadiqi l amin nelaɗo ko jammano aɗoɓe wonde annabajo ko neɗɗo gonguɗo hoolaɗo kadi hari kala falanoɗo objet mum piiji muɗum ɗi yo daɗu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno ko ɓe halfinoyeno allah subahana taala reenuɓe ayniɓe kadi o dandiɓe e kala ko payi koye waɗayno e piiji bonɗi ko jahiliyanko waɗayno aɗoɓe wonde annabajo fiiwata goɗɗo yennitiroyɓe ɗum ɗon ñande ɓe nula ɓe woni annabajo on ɗo woni sifa ɗiɗaɓo on e sifaji naafigi yagal jon noon balil insanu ala nafsihi basira mo be meɓen hino andi hoore mum no humpiti hoore mum kon to wonɗa e janforade immorde ka konnguɗi immorde ka hoolaje immoje ka kuugal kala ko wonɗa e janforde dey
awa andu dey ko yimɓe ɓen woni anda kono a wawata suuɗade taguɗo man andu dey allahu subahana taala feññinoye ɗum noon foppo yawmal qiyama mi turki subahana taala yo allah o surre hadi hiya sifatu athaniya والثالث أيها الأحبة من صفات النفاق بعد إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان الثالث وإذا وعد أخلف قال تعالى إن الأحد كان مسؤولا وفي آية أخرى إن الأحد كان مفعولا صفة تمك أن سيقولك أنافقية wonko si o fodi o firtay so jonni rendez-vous o respectata so inni o aray o arata so inni koye 3h koye 16h so inni koye 17h ko 20h haray a firtigoy allah noon no inni ka deftere makko wo ahadini nde ko landitetendi e aya go o inni awa ahadini nde ko hunnetendi neɗɗo so woni ko hunnowo ahadi andu oɗo ko neɗɗo julɗo ko gomɗinɗo allah inni ka deftere makko to qad aflaha almuminun gomɗide malama gomɗinɓe ɓen sifaji jeego ko gomɗinɗo siftori kon no tawa e muɗum hunnugol ahadi hunnugol ahadi ko sifa jeyaɗo e sifaji julɓe ɓe yimɓe ɓe wonɓe ka leydi muɗum ga wonaɓe julɓe kono hiɓe sifitori hunnugol ahadi ndi ɓe yetti nin ko enen ɓurno handugol e sifitorgol ɗon sifa ɗon enen wiwɓe koye julɓe ɓe jon noon neɗɗo no ka bonnugol ahadi walaw kana baynaka wa bayna auladik hay si tawi ko hakkunde ma an e ɓiɓɓe ɓen sa inniɓe joni sa jangi ɗum ɗo mi sodante ɗum ɗo si o jangi a sodanari mo haray a lundiki ahadi ndin sa lundiki ahadi ndin a ƴetti sifa goto e sifaji nafiqiyagal fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo nodduno paykum o inni arini jonne ɗum ɗo tawi mo tamiri ni jungo mo arani ɗum ɗo paykum kun ko addi ɗum kun falanoka arde kono kun ɗaynirama goɗɗum tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe tooli paykum kun ari o ƴetti tamarore nden o jonni paykum kun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wumi wondiri on mo wonki an woni e juuɗe muɗum si tawi a jonnanomo ɗum ɗon ko noddirɗamo kon wo haray a windanama fenande wotere ka allah yawmal qiyama subhanallah imamul boukhari rahimahullahu taala o iwno leydi irak o seppi ɓuri lewru ha hewto e nder leydi égypte tawi ko naɗimo toon ko fi jangoygol hadis goto mo o nani hino selli ko nelaɗo woni ko fellimo o yehi o tawi ceernojo on jogiiɗo on hadis on hino ka dingira muɗum hino ayna toon geloɗi o hewti o inni ko a wiyete ceerno kaarijo o inni hi mi nani hadise kaarijo koye juuɗe sahabaɓe hendiɗama o inni hi wo ko on mi ari janngugol e juuɗe maɗa komi watta ka deftere am ceernojo on o inni habbolan ha mi nanga mba ngeloɓa ɗo mahimmi jannama hadis on o ƴetti suynirgal ngal o waɗari ni ngeloba mban ngeloba man sikki ñaamete hino ton ngeloba man ari o haɓɓi ngeloba man ha o gayni ɓe fokkiti imamul boukhari rahimahullah o yurni nder ton o tawi hay hunde alaka nder suynirgal o inni e ceerno en ko honɗum waɗɗon ɗo womi ɗaynu ngeloba man fiino mi nangira mba mi huma mba ɗo mahimmi jannama ko adduma kon imamul boukhari ni subhanallah womo amari fenangol mummunte mo amari fenangol kullum wo on amata fenugol e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam imamul boukhari yelditi e nder leydi irak o ƴettari hadis on fii kala hari hadis on hino selli kono o yi karamoko en ɗo ɓe sifitori sifa goto e ko wiyete kon fenade o immi o hooti so ndaroy ka sahihul boukhari on tawiro e ni o qissato subhanallah ɗum no wiyete hoore ɗaynugol ngol paykum ma ko ngari sa fuɗɗike kun ɗaynude ko yahoye ha ko mandi to ñande go hay woni soobe sa wolani kun haray kun hoolaki haray neññande noon boni few hande kadi hakkudeji moɗon sa inni a waɗanaymo goɗɗum si o waɗi goɗɗum no waɗiri ɗum ɗon an kadi ko ya waɗanmo ɗon ñande landoyɗamo o kadi o waɗay hande kadi fayɓe ɓen ɓe fenantaki hande kadi
nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe rentini ɗum e ngal misal ngal mi jonni ɗo jooni. هذه صفة كما قلت أيها الأحبة القصة التي مدى بين إمام البخاري والشيخ الجليل الذي كان يحفظ حديثا واحدا من أحاديث المصطفى وكان في مصر، وشيخ البخاري ترك بغداد حتى إلى مصر لكي يتعلم هذا الحديث، ولكن لم يأخذه. لماذا؟ لأن هذا الشيخ الجليل كذب على هذه البهيمة، ورجع الإمام إلى بغداد ولم يكتب الحديث. سيدنا فجي الصفة الرابعة صفة نيابون صفة جكوية كون نافق ياغا وولي نو سيونتي وولي أفنا سي أهولا ما أجانفو سي تاوي أفودي كادي أفيرتا نيابون وإذا خاصم فجرا سي أحبي داما كادي أفانتنا woni woɓɓe gon ton o wadda e gongel ni ɓe rondito ɗum waɗa pelle hannde kadi tentinino so tawi ɓe jogii goonga ɗum ko mande naafik yaagal kaari no waɗiri kala ka o yaari hannde kadi ko ɗum ɗon woni diffusude hannde kadi on ko naafikiijo noon hay so tawina o 100% simo jogii kun ɗon fodde o accaari kon ko naafikiijo ko nelaaɗo noon woodi wonaa min na gooto kadi woni ko sappa nelaaɗo maaji kala sifitorɓe ɗiɗo ko naafikiijo yoddi ɓe ndaara hoore mum ko peesirgal ngal ni ko ndaarogal ngal ni o ɓe yoɓe tirto bi maana joni ni ono men haɓa ɗo men yeddodira e konngoli tun o yalta ɗo joni tigi tigi ko bonnugol tun inde o no waɗiri ni sikkano ko ni o sikkano ko ni waɗiri ko ɗum woni way sa hasama fajara so haɓi dama o fantina ma si yahoyama ka ñawore ɓay hara allah no okkimo welugol ɗengal o wowla o convainca jooɗiɓe ɓen hay si tawi noon hara kanko jogino bonnere nde ɗum kadi ande o ngay ko naafigiijo ko ɗum si nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si yimɓe ɗiɗo haɓino ari ka maɓɓe nde ɓe ñaawa si ɓe ñaawi haa ɓe inni ko an jogii goonga ko an jogii faljere nden toro yaafoye si yaafondirama haa gasi ko onnuɓe maakata ɓe inna awa komi ñaawani on ɗo kon koko feeñanilan kon komi ñaawani on ɗo kon ko yeru embere mo bee mooɗon ko sifii kon naa dey wahayu mi ñaawiri kala e mooɗon annduɗo hino tooñi hara ko on mi jonniti goonga yo anndu ko ƴulɓere yiite jahannama woni ko mi jonni mo wonde si nelaaɗo maakino ɗum ɗo innanooɓe no mari goonga ɓe inna he nelaaɗo tigi tigi on ko min bonni ɓe yillitoto gisan a woɓɓe yahete ɗo ñaawe woɓɓen ton hara tooñaaɓe ɓen allah okkaaɓe fasaha ko wiyete ko wawgol wowlugol hara ɓe wata defandaade ɓe wata wolude yaltina ko woni e maɓɓe ko ma ɗum woɓɓe goo hino toon ɓe fuɗɗoto wolude tun ɓe wulla ma ɓe fuɗɗo wolude tun hara ɓe seytini ha feƴƴiti par ce que hiɓe felliti hiɓe jogii goonga joni noon ñaawo o yimɓe jooɗiɓe ɓen ko yeri ko yalti ko woni ko ɓe wata faamugol hara oɗa no himo wawi wowlude argumento ɗum tigi tigi ma hara himo naɓoli woɓɓe ko bambanamo e hoore fenade awanelaaɗo maaki kala jonnitaɗo goonga hara kanko tigi himo andi himo mara goonga ko fenade o jogii yo anndu ko ƴulɓere wootere e ƴulɓe yiite jahannama woni ko o jonnita waliyas billah mi torki allah subahana wa taala yo allah o dandu en aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wa kafa summa assalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa kafa biha min ni'ma e yetti allah subhanahu wa taala neminirɗo e l'islam kala heɓuɗo l'islam haray o heɓi fof haray ala ko mankirimo kala mo allah on ɗali l'islam haray hay hunde ala ko o heɓi haray hay hunde ala ko o heɓi na ka aduna ɗo wona ka lakata nemaji ko allah nemini bani adama kon fop a gollitiray ɗo maya accaɗi ɗo sina ko ko wiyete l'islam mais siɗa jogii diina l'islam hara heɓi ka wuura a heɓi ka maaya hay si gurdam ma heno satti hay sa mara coñci boy hay sa mara cuuɗi boy hay sa mara otoje boy siɗa mari l'islam ɗa wonde julɓe allah ɓe haare ala ko mankirma yo allah tabintin e nder l'islam ayuha al ahibba al islam ni'ma akbaru ni'ma allati an'amaha allahu ala al ibadi hiya ni'matu l islam wa kafa biha min ni'ma ɗum kadi yoni nema hara inchallah musidɓe julɓe tedduɓe ɗi sifaji ɗo nayi mi torike rabbul ibadi on kala wonduɗo e majji yo allah ittumo e majji kala jogiiɗo gootum e ɗiɗo yo allah ittanmo kon kadi kala mo jogaaki kadi hay gootum e ɗi sifaji ɗo nayi yo allah on dandumo o wukkaade ɗum ɗo haray allah yiɗa naafigi o yiɗa naafigi himo ɓurni keefeero e hoore naafigiijo ko makka nelaaɗo sa sallam ko duuɓi 13 ɓe yottini l'islam e nder makka
kono e nder makka fo nafiqijo heɓaki. الرسول صلى الله عليه وسلم لبث في مكة بعد الرسالة 13 سنة ولكن كان في مكة إما مؤمنا حقا أو كافرا حقا. توكو دو ونو كو كافر 100% ما كو غومني 100%. ko ɓay arama madina noon hannde kadi ɗuuɗama koye nder ɗum noon sorti naafigi ɓen noon koye nder julɓe ɓe woni koɓe tawa yalla dande en ɗum noon inchallah haray ko sifaji ɗin nayyi ko si on tigi o wowli o fena, si o hoolama o halfinama o janfo, si o fodi o firta, so haɓidama o fantina. mi toriki allah yo allah yaltinge ndiɗon. allahumma izza al-islam wal muslimin, allahumma izza al-islam wal muslimin, allahumma la tufarrig hadha al-jam' illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kaseera. fama kana min tawfiqin fa min allahi wahdah wa ma kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. وأعوذ بالله أن أذكرك وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة وأعوذ في نار جهنم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتل